Tantara ndray mihaino izay mitondra ny lohateny hoe aza miherigna Akanjo Gony. Namelany tantara Jull sy Eliza. Nanoratra sy nanatontosa Fety Julio. Karakory drako? Akory? Anao mamba agnisan'ny mpianatra vaovao amin'ny faculté ato? Vony afaka première année tamin'ny tao toy aho. Mba azoko fantarana agnarana anao azafady? Agnarako Eliza. Ka ia koa gnanao? Jull agnarana anaka. Ino zany fileranao amin'ny faculté ato? Iaho manao sciences sociales. Mitovy filiera zegny atsika. Kay, soa zay. Klasy raiky zany tsika roa. Paris zegny. Hitanao, atsika baka efa tsisy cours folakandro agny. Alô edy atsika mandeha aminay agny edy. Aia misy anareo? Zahay mipetraka ambody rano. Ka hagnino agny moa nao? Mba mitsangatsangana tsio. Sady mba tiako hainao paterna misy zaha amizay anao mba afaka mamangy zaha. Aleo magnaraky fambokamo sady tsy vitako mandehandeha io. Anao rô kamo e. Viavy tegna miavogny marigny aminaha. Asa ino antony? Aratsiagna anahy sa noho za malotoloto raha hiavagnany aminahy. Ary izy baka magnano tsara sora hely. Ambilay amboariky zegny andro hafa fô ambesiko zay fankazatra hely malo. Ambile hambela amizay fianaragna leçon ty fa efa aligny loatra iandra ty. Raha mare mbola andeha hibôsy. So ndraiky tratrandra fa mare tsy mahafa mandraigny isaka ela mandry loatra. Ok, hoandry edy malo. Eliza, Eliza, je t'aime, Eliza, je t'aime, Eliza, I love you, je t'aime, I love you, Eliza, bisous, Ha? Iza igny mara nagnofy? Manofy, boka za zegny. Marify tiavako zanak'olo igny e, ndraiky nazoko nofy eky manafy. Tsia, impaka e. Andeha hianatsy tsika tsy ny hotara. Zaho fa amin'ny enina sasany, nefa androany militsy amin'ny fito. Ezi Eliza. Izy rô hagny. Ambile zahy hindeha petraka ankilanazy ary. Karaha nilifanao ndraiky za Eliza. Sa tsy tianao za mipetraka ankilanao? Tsy tiako ipitipitia io fa gn'andro tia mafana. Sady seza marova raha agnamiko eto avao gny tianao hipetraha. Raha azoko tsara zegny tsy tianao zegny mipetapetaka aminahy. Sady tsy tianao feky zegny za mantoetra ankilanao. Anao rô mba miavogny e. Tsy tiako mipetraka agnilan'olo maloto manahaka anao.
sady tsy mizestable. Asa farifary aiza amin'ny quartier ty pitrahany viavy igny mba tiako hitako ndraiky Ha? Zaho toy? Fomba manao akory ny nahitanao aminay toy? Firindragna fika ary nilagna raha nisy raha nagnatry zalazaho tsary haiko fika anao mipetrapetraka farito. Miala tsiny aloha fa mbo tsy afaka mampandroso anao aho. Aleo ndavaranga eto avao tsika miresaky. Nagnino ma za tsy mahazo mandroso? Vao baka nagnadio tragno aho henany io sady tombokinao koa maloto ilay tsy tiako tsy no mandoto tragnoko. Viavy ty donc tegna miavogno marigny. Asa raha izy mahita za malotoloto raha tegna hiavogny aminahy. Nefa tsy hena aby za ty mba zanak'olo manam-bola aminay agny fô tsy andeha hizesty baka radioko aty fô andeha hianatra Ato zany ipetrahanao? Ia, ato za mipetraky mamangy matetiky. Ia marigny, raha ohatra ka hitanao zy mba mandalo aminakahy ty. Za misy resaka zay tiako atao aminao. Fa resaky ino koa zay? Hitanao, efa vakansy baka atsika zao ty. Ke za io mba te hanagnanao andeha hagnano vakansy aminay fisava agny zegny. Iaho tsy afaka andeha aminareo agny fa lavitsy loatsy. Sady tsy anao olo tiako hiaraka amiko handeha agny fa mba olo hafa. Raha nagnino tsy io? Megna tsy aho hiaraka aminao sady halako tsy mipôzy. Tsy karazan'ilay tiako hiaraha. Ke za tsy mipôzy zegny ary tsy tiavanao zaho. Anao tsy mierigna akanjo Gony tsy manjary atao ndraiky raha ataonao fô. Sao ndraiky malohanigny ananao abika izy indro hafa Mba te hanao vakansy amin'ny faritsy sava agny aho zao fe ka laha hijaho avao ny hiaraka agnamiko handeha agny. Aleo tsy mandeha. Sady mbo ho avy agny avao ndra tsy miaraka agnaminy. Diana moa mba fa presque hitako avao fa sy sava igny mbo tsy nandehanako loatra eto. Tsy eva ndraiky asa tonga ty viavy miavogny be gny andro hafa. Tsisy olo henaky aty amin'igny ka tsy za fô. Moezako hely malôha izy koa trandraky mangataka hitoby aminakahy edy Zay tegna voavy. Lavidavitsy avao laha baka Ambilobe eo mandeha Vohemara. Handeha hiremby chambre ipetraha amizay aho fa gn'andro ty efa manomboka hariva. Nefa laha mba nisy olo ny haiko avao tatoy tsy nilan'ny vola amin'ny hofatrano toy aho. Tsy ndraiky ely za edy ry homo. Iza la iza amble tonky edy. Karakory ely za? Zao tena anao va io? Azovy ka fahatavanao zaho. Tena tsy napoiziko mihitsy aloha ny hahitanao atoy. Sady nanjary bogosy aby ny toy. Ho tsy ny haiko ry ano. Ohatry zay venao nahita za bogosy tsy? Mba vonjeo heky aho reny fa tsy misy olo haiko gn'atoy laha tsy raiky avao. Sady aho tsy de manambola loatsy hagnifagna sambra.
nefa iaho mba te hijanao toy mandra-piavy ny fidira. Tsy olagna aby zegny. Ary anao miakara fô tsika andeha aminay agny e. Tonga agny anao présenteko amin'ny ry papa amin'ny raha fôzagna anao igny. Tena sy napoiziko. Kay nareo olo manandraha. Nefa iaho niavonavo taminao avao. Za koa nefa nivolagna taminao tamin'igny. Tsy mety mirigna akanjo gono za. Fiainana ambony tany koa kodiaran-tsarety. Mivadibadika ambony ambany. Tsao tsy hainao fô. Tsapako aloha fa tena sy nety ny nataoko. Laha sy nampandrosoanao an-tragno aho la tena nisahira. Ary anao efa tsy mahazo mody amin'ny andretolo iaragna ika e. Anao io leko vady fiky. Fa za efa tsy havita hianatra. Sakarakory tsy mety aminao? La tena nimety agnamiko zay. Iaho fa tsy olo aminay ihany koa la mba misy fidiram-bola vatany tsika roa. Anao mivarotro ke. Za mandeha mividy lavany. Tsisy problème. Ampiadaniko anao. Volan'ny lavany fa mikoragna. Sady ampela baka te mikaranao io tsy tokony ampizaligny fa mba karakaraigny soa. Ataoko aminao aby zay raha tianao iaby. Iha raiky avao rao tiako. Sakarakory bebe? Eka, mety soa hevitsinao zay. Ary anao sakafo miomana fô. Amin'ny sabotsy atsika magnano fihim-badiagna e. Atsika iha hagnano vodiondry. Ka anao io amezoko omby vala raiky. Tsy magnino aby na amezoko anao mahota nery dadaha vari raiky akao hagny. Naranao teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe aza mierigna akanjo gony. Ka ireto avy no namela ny tantara. I Jull no Jao ary i Robelin no Eliza. Nanoratra sy nanatontosa Fety Jull.